FM so ebraso sensama hodra yensaka na na pay yesi adwa na ya de beso mo kase ebodi nyina da frapu ye mantam no emo achema boapo bebe yetie ayakua Afrakoma Studios akua Afrakoma Batampani Studios ene yetia ye ba becho de sre ene abasade abo na fiada anapay na kase ebodi be boabo no firi kwadwo apel news room ensam na de ba no de wobatie bi ni se right honorable Aban Somana Bagben ede atudwo wacha se bosumi miense da yetami wansha aban adwumayefo ye ntua wonom eka sanso ena enkata mpinfo fefa ewo NPP amonye kodimu na womotumi atintim dibire no eno na wonsema akwati pinso enam so pani bi abobonti abekasa sem na fufro ka ho amano ne nsem so eka ho bi ene yesi adwa na na pay ya de ba besomo YouTube AHENKAN933FM yedem kwakwo na dana pesta biabi Samso na Facebook aye blue and also AHENKAN933.3FM akenkan fo nsa na akenkan fo beba no ODI Electronics wonum ekra mu twetwe AHENKAN Sounds enafe ke asenso limited na pay akenkan fo beti enka ye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofowa afa information center sa kasebo ya jiapetumu ene anapay eni AHENKAN933FM akan kasebo yo bomua ya jibebia anuti kasebo emubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum dia yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha awrade na ye Information Center achim apreku gode why boafu kwajo kome eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame ne hene Information Center wachim ofosukrom ena nyame asam Information Center wo achim kroba se eye nida so ne awrade Prince of Peace ewa strase Somwa Heba Information Center so asom se twetwe ewo achim da Intiamwa Junction Peace Information Center wo kokobe eno sewa Information Center ewo achim anyina se ko Sam Information Center wachim achiase keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu achim odumase Adwempa Information Center ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center Achianse hene Information Center biem ewa chim achianse Costa Barbering Shop ewa chim anso wabiem Edin Trom Information Center achim kwakobe na Adom Information Center wachim mofram Mempasem Information Center achim asene Pisco Information Center enyinam kotoku Repent Information Center wachim otopa Royal Information Center ewo achim teshiman ebi keka ho ene anyasam kuma wonomate agum papa meje fotiase Information Center eno so ewo achim labikrum afa Ghana de shaban banana pay fiada yade mo vemu tesem sem Electronic Transaction Levy e-levy eyade bia His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ene na mamwe na diaba yabeka ya 2022 budget ni mu ena Ghana nyina foto sanfo kenofo wiata nante kraw kojina Ghana mnashebedefie okoye no wakokinkan sempi na nsemu Ghana fo ebu anjo so eyesa e-levy no e-levy ni nyina nse Ghana fo enyina yenim dada kakra yebet sene no aban so betene dia waso ntimo wabete na sadia wei ena Ghana fo so mompre eno nam so emadram ketu a wo Ghana mnashebedefie minority no wono so ayata so ne anwenta so honhwemi
one ma wiata so pa se nya do mepre ne apre so chena enanu ada kwa mo MP ba ko ye se emra emu no onye MP enso setere minority for se nya de omo bepene me ye hwe omo so ba ko no manya kwan apa so omo sai 11 no enti 11 no wasam ja ire se benta na enru adam na hye bedwafiefo kwa asetena wo mo kwa asetena wo mba wie kura no na right honorable Urban Kingsford Bagbenu eche Piemo wa Ghana mrashe bedwafie edi tujwa watcha se ensem bi kokoso na ensem na ekokọ koso no se wonu mutiri anye ya we no wo so wonka se wo mabamu bebu ewadwuma mo ye wo Ghana ha se anasa wo ye abandwuma yani wo ye brashe bedwani a onka mbu wabam adwuma na wo ye no ebia no akọ akotoba ha na emom wo ka ahye wo den wo ka ahye wo ko mu den se nyame ya adoma se nioma bi antototo na kwa mu a nyame ya adoma Bible so miense adi yanimi enya dia obi abenya na katua na ebusua wo kan so a enansen MPP for majority for nenam ya wo mo ka se Ghana fo ampene na se 11 ya mpase a ensempi ne besie free SHS krom betwam enioma bebre apomodin so ye pese ye nya agenda 111 ni nyina maso plenty for food and jobs nyina ya se fertilizer nyina nya de ombe distribute bi mesan se 11 enanu ade ya akra ye se Ukraine asemasi hono mo yankwasa sankofo mbra majority for the bi ade tojo mo chese nya de a wo metimi se ne nyam pese akofo mo ba de ne 11 no enti 11 na kwa ya de bi asese da ya no ya bibia pe bibia agire 11 enti Speaker of Parliament and chiremu pote say 11 na say 11 nanso ne kasam no one sha 11 ayentie Speaker of Parliament some odi tujwa endra work. This is not to dispose of. Honorable members, the information at my disposal. This is not to discourage the committee from doing their work. If something is not done within the next 3 months, government may not even be able to pay salaries. So we have to take leadership. We have to do a lot of things. With this, the House is accordingly adjourned. Erunti nipa wote nkai aya right honorable Urban Kingsford Bagbenu ono na ye piemu ya waga na mra hye bedwafie na ababe todwa na frese ekoso NPP amanyeko ya amanyeko kase baako wo mamusamike wo mo ne amanyeko a wo mo ebu omen na wo mo abie kwam so bibiara na ne je ho so obekwa ne mpeso aso nketenkete mu constituency no ana police stations no ebia pedibere bi so be ye twetwefo obeboabo mabunanu obeboabo doma no oba beboabo adoma no dibre bi apebia bomode akofa nkrata na kotintim interfrase na eno na ekoso no ehun to kwa sori baby bebre na samiken okọ atoye atifido mantem Western North Regional ehun mo so sa ebia sori na eno no manfo bi boso se ena me kwakofa nkrata tisem kokohu obi ema ne bo me ho ban etenetere me ne de ekeka ho obi ama me kwanya mitumi fanko ena me ken Western North Regional Communication Director Dima NPP amanyeko no Owura Foster Felix Anka wababo nteba bechem se enye no kreda obi a won kwan ena party ni mra no so ema kwan se obi a betumi akofa nkrata ne bi na nya afi no bi ba betro se yewe da bi party no emra na makwan so obi a betumi akofa nkrata no na odi akọ wabro obi a engusi hu kwan o che se wo obi a betete no ayanya gugudo ka chense da bi kratu ntumi tetim yo na New Patriotic Party no ye na na ewom na wom Aisha mrasi amaye emna ne se jame na memfa me nkrata na mentintim enya dia wo na aba bechem se yesi anasa o prevent me oba me ho ban so ma mentintim nkrata ne bi Owura Foster Felix ne nsem na futu nsem ne nkyerechire mu no ebini we no ka yankam na nyajima ye nyina piafe ma me ye ho ye nti ye ho asema ho tweba mrano regulation 9 regulation 9 of the guidelines na 13 for the buyer ye nyina so ye or say no prospective aspirant shall deny access to purchase of application from the committee. Then where prospective aspirant deny access to purchase of an application from, he or she may do a petition purchase application from the region or national secretariat of the party. A individual say mako constituency name Miami nya form media then I write it and no ideally in such letter you copy
nominate the committee, and then you go and take a form, then you come and fill. Now, I'm not will be friend, me name the me our money. No patches, or no one forms, they send it, not a so best. No committee, now got a form squad. Now, one back phone calls is this and the form. Who best submitted? Were you trying to take over the powers of the committee? And I said, oh, run a para committee. And then they say, I've had some little other ones, and because of that, means my friends the committee in here so that we can discuss and then take final. Oh, yeah, no, see, afi otunuman for what atoye etifidu mantemufu. O kan pay amamati as say uti ubotom skakofa enkra tani bi. NP before na edin udwuman uti ubotom skakofa bia. Hwe no anfa me bo ne puno say owura first akokoko makofa enkra tani bi o. Me pajo hwe ma me memfa nko na ma me fa nko si da bi. Ukotintim na so okotam enkra tani bia. Utumi de ko wa Abraham be bona mani isanse mra no emakwan. Maybe I also form. Just go back and go and submit the form. And very simple. Who hear me a chairman? Tell me about the remove form. And to me, who says what of form? What ram? What of former? Where is that? Say committee chairman or no? Na who hear and so submit the form. Naman. That be the same place I would hear for submitting. And in the way NB Pamonyokono communication director, ewo atoye etifido Mantemu Western North region. Owura Foster Felix Aka. Anapondo nsiaka siaboni eguswa ya kenkandema wa AHENKAN933FM sono. Yadie kwadi ewo kwa COVID-19 about 2019 tina 19 twatwa no. Na yadie iba Ghana ha se no yaji ya honje na ya bre na nansen yanka ho asam ti wontetie. Sese ya kase nipa wa yadie ni bi active cases no. Ejina 549 ahanum aduanan enkron. Yadie ba Ghana ha nipa akrakra omoso. Kwa bese confirmed cases. The Ghana Health Service for confirm here. And which 150,924. MP Mohabako Edionomo Kron. Ohabako any Edionu enai. New cases kra the anken so for kremunu soko. Ghana Health Service for na record and kwafu America se wamo airtel so pa. New no 118. Ohabako any do watche. Na yade nipa ekunku womo se to na chiom tre akwapia samando. Eno so gina 1442. Empem baako ohanan aduanan mienu. Yade yi womo omafiri mwafire okwadru omko ho sabrobe. Recoveries and discharge. Enujina 157,133. MP Mohabako Edionumunso. Ohabako ene Ediasa miensa. Enti abusu yade kodi ewo COVID-19 bobre ewo man Ghana ni nchuo ni nizigizaga mu no. Na ukomantam no a Greater Accra region ogusu elidi. Ashanti region to aso, Western region to aso, Puemanta betoso 1, 2, 3, 4. Enunti no yenhwe na COVID-19 shishaya ni yanka ho asam nti no se obia tona dwim won horo ne nsa yesrada yan horo nose mask no so ya ne yenhwe na yenhye ayenkan sounds gbengbeng spinning machine se mu odewu ene yekura enti say wedding engagement birthday party outdooring funeral eye na wo ye ode afre yen ibeba besu a ye mesu o ye kasa de ma besu na nwom no ene besu enti anwom ni su no na wo nso wusu esan say ye na ato wo no say ye wedding so ne ye ba ni beje rough enti ye ni je na wo so ani age engagement so ne ene jai ye nyina ani beje enti spinning machine no ene je no na wo so ani je na dem say the dynamic DJ beka ho enu ntino frɛ entempa shots ne buku na nipa wala ne so dɔso nti wodi abuku se bia one month kra no abuku ye to ho edru so ane hu se okay ye ba so masi wedding ye ba so masi ye 0543 350934 0543 350934 AHENKAN sounds abos again. ODI electronics so TV, fridge, deep freezers, gas cookers, blenders, kettles, washing machines. In fact, the amefia ya kono ye debia ODI electronics bano electronics nkwadia home appliances nkwadia oh ene ha na so bana uba ya ha se ya trotro
we na bobo ho prices na bo ho eda fom se kulam bra na beje wo dia na se wo dia frɛ number 0550 900600 0550 na kia sanso se wo tone o papa free ODI electronics no abeto furniture enkunya tables bookshelves enso finakachi asa auto TV na betena form ahwe ono nkoda TV onwe TV a entrobu me pacho kia sanso limited e won yoma papa ene de ne bofo aidisesi dem furniture empa tables bookshelves den bubodima me office chair ninna ebusu tam e wona kachi na no nyoma papa nyoma papa ene boni papom den so isan say said your man no utimu suade ana utimu yade pe esa massage automatic ek asenso limited titru any office chair no ejane naso pa eno nti ankra nyunyumaku ankese se mu pebia to mu pebia tu agu mu dem ana mo offices ana so wo pebia tu aton no so obetumi ni ke asenso limited edinsa wo so na obetete so ma okra na waton anya wonfa so me pa choko ne nchen wo circle adabraka uko Iran keneke kwano so ana sef Kaneshi Flamingo Road ehonso ne nkrabata ba ko ho se untumi nkonkran so afre ne keke e wo mobile phone so 0244 568014 0244568014 ye wie kase na no pai e wo obi manso na otu ema ukwada de bewura ya wada ena beto dwa se Ukraine 41 mo wa mun kan hwe wa mun kan bi hye mun didi obi atem ena mun ya se Russia asrafo Russia o asrafo ebi apie fi asase ase ebi apie fi nzuom ebi nam wiem chese wo mun nam ba bi basa wa bra Ukraine for kra ni ndom so ena mbe to hye Ukraine for so eno no dimaya o dimakum Ukraine tututuo ne bombo ne de ekeka ho ko wiase ane sa meken nipa makoma akwa aduanan kra na wo mo ato ne nanom ewonse do nipa ewunu anu ebibizi fo amane om de ababontin tese nipa aduanan ahwere wo mo nkwa na ane se de enti asantu ko we asori ewo Ukraine ani Russia ntem ane se wo mo mampani Putin ese amai mienu bi wonuma eye ankrankran man womo de omo individual na Putin so pesa man naka Russia ho enu no ne ani breyo enu na Putin ani apokere no ho a no nti wa akosa na asrafo wasoma wom so munkoto nhye Ukraine for so a Ukraine for mobo samikin ena enu a Ukraine for etemamfo ni bi wom na sesom nyam kakra aka bebre aden ahyehye wom de abubu eja tototom miai nyam kakra no wom asesa yo mudi dwane akọ amanya ebembe wo mu na sasema si ababe asem kese anu nti omafo etepenten kwa ewo Ukraine no eno na Kenya fo ababonten UN Security Council woma be kasa tia se Ukraine fo Russia fo mo anya de kra enya no nko o makrokron Ghana yenso osofo hwe amonone nsem so foreign minister ma Michelle Ayikubotwe one natena ye no wo ma tren kra taba bontin se yo mu de monyere mu ho na montiti Ukraine fo na emom okọ Ukraine Ghana suafo won mo enenam apemba ko 1000 na aban no eye ntutuye se osisesi ane de wato nkra se wo mo ban na wo mo nkọhye aban na atena ye anom ko pe ba bi a ebebo mo ban pa na aban no gusu ye ntutuye enche ombeto mo nka enya no kon South Africa fo se de Russia fo no enye time papa woma nyade yeni anum Nigeria fo nso wom so se omso nkrofo Ukraine anu nti se meken abano atintim nkrata agem se ewo se federal government no wom etutu na Moses yi nti wom fa adwen se manim ye wom befa ewimhyen akokofa wom nkrofo wo Ukraine efro no mo akọ Nigeria Sudan fo akasa tia amandodo na atintim nkrata babonten kire se de Russia fo ye no woma nya de kra ene edi anopa no nsia akan kase no AC na ye producer eye adwempa hini Kofi Mensa adwene papa na papa endi wanim kan sanso ana Kwame Asante aka Sir Charles odie ko Facebook live ena YouTube akenkan fo no pay me kwaku anin kusi
buadumene afia ampofoa kasia bonasi yesi achia mo pe yamamumo ne tie Amanfo, me chiechia, na mi busa se wo pe fridge.